Vlog bro, press batch kisah go 98 itu channel. Itu set mobile repairing. Vlog bro, kadi Redmi Note 10 Pro. But kadi 6 GB RAM plus RGB, but ka storage kan PDP. Oh storage sama. Bahkan ni storage kadi 4GB storage. Vlog bro, baka kani ka video temtas ni. Dan wi boss bi yung comment nga bi yung kumno bandibol penilang ba bandibol kumno ka long kamribol ba pagi ito mo ka video oh namang penira mabalay namar ka kam hardware kalong kabae namar bandring video sa bandribol long ka hindi namar ba kalong ka wit diteng hardware namang hap kami ba ngapit ba kuno ngap dribol kuno banyu ngap ba chat perlu bro teh kan video ta kuno kasi comments lang pi sa comments lang pi kuno kum terekam jangas batay lang pi basta comments lang te sabasa ipit lang badakot kanang ba penyetip ko non sedang bukut kum nakalong ka mga tray nga ma te hang ni video te ikali ka phone kanang long mo ka phone ta kanang lolo na siya tong malari pa man law em tu long ban sok balay por te ba hang ni video kani ka phone bangan say kam CV baka CPU bakan say broadly bakan dribble bat an pendak biang bakan pelong me ka phone kumbalong kumni hining kong bakan pelong ka phone te bro te saya comment sang pi bat sabat lang pi te bangan now bat say gini berkat dengan sayu te bro tangan no pi kata te kini arteli ngan say bat ngan dribble bangan pendak biang haju bangan pelong ka phone kumno ka phone berarti bos ikwa baik kumno ban dribble kumno ban ka phone mah te ngan i kumno ban lo kumno kam jonga ka biang nambiang kala namla o ka biang nambiang ka kam jonga mah bato hakani ke video te bro dengan ai kam start kenang ba ka video ru kan jorong tanda ru kata bas kalau saya share mga ang coba please saya like saya subscribe saya share lagi ka video jonga itu ka video jonga kenang ba baru kasih beri bendong tip kini kasih kilala mas na pun long ini udah kata-kata long 100% kamu ora long kaya sa tingin lahi tang balong kam kani long kam hardware long ngabae kam teh tama kam sudah ka basok tingin say kini berarti bangan tribol bangan penak biang bangan pelong me ka phone kum daw terakam tong ka biang biang mah teplok bro teh ni video tangan sim sini kini berkhoy to teh tangan bang ai bakam stat ndet nomor kenang kenang kadam jero ka video ru bas kawir ngana bakam stat kan mah bro
ta plok bro pe ka phun ka lalong ka nanglong biang pi ngalari bol ngalasay bang latap ngalari bol bahajay bat pi na kamboda lepi yung pangayo pete Redmi Note 10 Pro bat kaway to 6GB RAM but plus 2GB baka storage is pa 4GB PE tik kadi kaju 100% te bro kumno kumtirakan jonga kabiang nambiang ta bersama tayo lang pi comment lang pi but please say like subscribe saya share lang kay YouTube channel jonga bas kaway say comment lang pi kumno kumtirakan kabiang nambiang ti boss ba comment yung panilang ba ribol tagala pani EP page boss te basa comment sa batay kumno kabiang nambiang kumtirakan jonga te say comment lang pi please sa kaway bat sa kaway sa isin ba sa tiasok good night saya tiasok bat kaway isin biang kublesi bun kublesi jarung bu EP